Tung kasedadi nah sakiwale tungkas laksana katekaning tungkas pepineh sidaya lantes dadi besik sidaya mepuar wadung pitu-tuare antuk gening yaning saneangon serano ngadungang tungkas pepineh kelawan laksana tuah menjalaran nantuk gegendingan rumasat pitutur wenten katuturang ne mangkin wenten sane gumanti caritayang titiang reke wenten punika carita kocap uang sang yang mameling yaning sane manut munggah ring satune wenten punika manusia mawit saking desa memeling wet menyamoi sareng jatmone sane mawit saking desa memeling punika wantah ipun menyamu ajak dadua siladri wastanipun
buat para belantes sing adolen ipun meparab Isiladri ya. Made kerti nia carikan ane nomor 2 Aden Isiladri punika wantah meparab Imade Kerti ya. Sianarengan ngambil rabi di sesubane Isiladri kelawan Imade Kerti subo padok leh menek terune ditu lantas dadi teko si barenganipun makurenan pada anu majeng ilang buene Isiladri katekaning Imade Kerti ri sejeroning ye menyamu dadi sing taen ye merebat sing taen dadi ye mesongsa ngajak nyaman ipune hane Allah aduh mangedang di subane Isiladri kelawan Imade Kerti si barengan yo nganten jeg teko ane jani kurenanipun Isiladri kelawan Imade Kerti si barengan masihipun ngidam nemuane reng hati dong Dewa Ratu Agung sawireh kurenan nyane Isiladri kelawan Imade Kerti subong idam sing amat lega kenah muanen nyane mahayuange tiang piana sawireh kurnan nyane makedadwo subo padong idam ditu lantas muanen nyane Isiladri kelawan Imade Kerti pado ngertiang pianak nyane
tetap selalu wiring pulo paling napi luwir unike sane dados upacara sang sane ngadut punike anak alit yen magedong-gedongan aler sampun kemargian punike inik pulo paline kocang peliwat kudu sase gelisin antuk nyari tayang iyaning ketikin belingan kuren isi ladri kelawan belingan kurnanyane Imade Kerti subo punika ngeliwat tekening kutus bulan raren nyane pada paso wireh belingan kurnani pun ajak dadwo subo madan wayah nah nih jani lekad lantas pianak jani nih pianak isi ladri lanang yaning buat kurnani si ladri wah punika ngelekadang pianak muani iya kerti dakang istri gitu masih yan buat kurnani Imade Kerti punike wantah ngelekadang pianak mapadewekan lu pada ayu semarorang ati umpamannya yen buat rupan pianak ipun makodadwo isi ladri ketekaning Imade Kerti beh Dewa Ratu tuah saja bagus metimpal kelawan jegeg dulia keluwihan ide yang semara kelawan ide Dewi Ratu mepuayangan ring pianak ipun asa punike yan inargamanya Jeraken tingkep. Yes.